Ki Khubor Ka Batesi TV, Lawan Rashapi Daka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. मेरे सबको मंगा लीजिए सबको ये व्हाट्सएप करके भेज दीजिए हाँ आप लोग व्हाट्सएप करके पूरा डॉक्यूमेंट normal paling ngani itu ifi ngangala ada ngat nong pre jonga yo nong pre jonga ngangala ngat nong pre jonga ke ipik ka kadang dan ke FIR report hadu mentayo nong pre jonga pengawan FIR butuh na kila cek itu ke FIR kipek ke ipik jungu urdang yu rabah kum tahi na kila buat kulit apa ayu siapa garo hills ni ubri bol ayap kifon mi ngana thanat yang PPI FIR ubri bol ayap mereka digerak suta tadi dulu Oh, angin ada नहीं मतलब कुछ स्पेशल प्रोग्राम नहीं है नहीं ये ऐसे आते रहते हैं ना मतलब प्लेयर के लिए तो बस वही है अच्छा तो अब थाना में किया जाए तो ये लोग सब घर वेरीफाई करेंगे हम Setelah kau dibenung, sekitar nong, nomor plate, bat kia kini tumda sat, cuk sit, nado balong ram asno manga, angni, nado balong ram asno manga, mensua ngante pilih penuh sistem angni, dengan nado balong ram asno manga, tiada bi kan news sistem dulu, kalau tentang ini kibreu nongni, kalau ini pasti news buat tribi aja dulu, buat kiba song snong kiba song, sedikit ni misteri kerja perdor, hal yang kata kejeng mana jom pingin, ya kata kejeng mana kepada special program apa pingin kan. Aba ya gani kejingwan gibre pilih di UP. Di UP ni kalian giwan. Tipi ya kata kai gaba anja kai gora mentau ni sakabak penong suspicious ni mata. Kini pula sabe ten nang tali. Meno siapa mana Mana mesti kisabe na para pathor kiwan hangi bat hangi golong so easy ba jaka. Kini ke berdak ni to pom matlam. Kinwan habi cepat sign dia. फिर पिछले apa anak selesai mulai gini selesai ada hasil ramsil dan juga ini kita perlu ngabel verify you bro mentah subuh ke example mentah kalau enggak apa met job ni woi kan ada ke tiar smuggling dia ada kesuai dia ada kanu isu verify line gitu benar-benar juga Kedor Barshnong Lumdeng jiri hak step kanyo tribunal lar ajar phausa kala kendang bat penher kra ki prangut ki barjela ki bon naga jilla Uttar Pradesh ki bedehi muslim ki belet ritingan ha masjid hadi mikila sha kendang hak kedor Barshnong mauba hak ni ki khendiat sngi hak jing tokit ki prangut ki la phla bikalit sa shwa hanong ba tura bat hak phau tribunal lar ajar phausa lawan poi hak shnong mauba bat sa hak ni shnong mentala jan chit yo kinthi Hakaji keren bu orang bashnong jong dor bashnong lumdeng juri ba Wilson yangam ulong bakini gidegi breu bela sha be shwa nagashnong mau ba apa mau pram kedor bashnong lumdeng juri ba kiseng bahalang bela yo ka jingtep ka babanya hakin ge step jalit rung ha masjid ringga ke jing sendang long jogi pulet ha ka bela lap bakini ge prangut kiri tengen hakan ni ke jaka nakalian jong dor bashnong kla pha ban pin shisha ki kor kisla ndegi ni ge bajala ki dan tang ka adhar card Daga jingwan poi jengki pulit ke anti-infiltration directorate kibala penlong ki jing tokit ke babanya yakini prangut ki barjala lapha bikini phaino syaga jala bakiwan kini zaman kin betip yang gila betip ngin verify mangiru ngin pet iku ngin betip sapi pindar lang buriu na fiway ngin verify to sasil नेक्स्ट टाइम से कैसा करना है बता दो हाँ अभी आपको बता दिया तो वैसे हम लोग करेंगे आज के बाद ऐसा kalau tentu dulu memang setting अंतर में इतना आदमी आ रहा है ये नाम से वो लिस्ट हम गाँव वालों को देगा थाना में देगा इतना आदमी हमारा नहीं गाँव में देखो ये फोल्ड जो है ना ये फोल्ड यहाँ गाड़ी खाना का नहीं नहीं आप सुनिए वो वहाँ से लोग हटाई दिया ये लोग यहाँ है हम लोग का तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम अपना रोंगबास लोग और पीएस को देगा उसलिए हम लोग जल्दी से इस लोग का डॉक्यूमेंट्स लिया रोंगबास लोग और पीएस को दिया फिर रोंगबास लोग बोला नहीं ये लोग वहाँ से हटाया है तो आप लोग भी लोग को नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स ओके होगा तो ठीक है तो वैसा से पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखेगा रोंगबास लोग को देगा पीएस को देगा उसके बाद जो डिसाइड करेगा रोंगबास लोग और पीएस वैसे करेगा
ठीक है ना बा नहीं आज के बाद तो ऐसा तरफ से अगर ओके होने से भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ओके कर दिया। लेकिन ये मतलब वहाँ दूसरा जगह से जब सीधा आप यूपी से यहाँ में आ गया वो तो टेंशन तो नहीं, उसका अलग तो बात है। वो तो हाँ, तो ये तो सीधा आप- उधर से इधर आ गया तो अलग बात है। अलग बात। लेकिन ये उधर से हम गया से उधर से करेगा तो बात हाँ। की यहाँ मिल गया। आपका हम पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि देखो दूसरा जगह से लोकल दूसरा एरिया से लोग को वहाँ से हटाया ये एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब हम लोग का काम है ना हाँ चेक करना है। क्यों भगाया क्यों भगाया हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये थे क्यों भगाया Simple pa ako. Hindi ID di garap sa ini. Ini kita expect na klik susah ini. Kajimut mo, verify ka mo na. Kadang ID pa yun eh. Kung kasi, way, ulit kung kasi, ha, may orak tiyan ini. Mata jabak kadang tiyan eh din ni tay. Dili itu dia sakno tingi pi na pergi. TV. Em kabak penung kadi bagila sabi nang tay. Oh, video mo doon. Snapchat. Bakit? Yung entry ni lembah dong sini. नहीं ये जब जैसे है ना जैसे वहाँ से हम उसको एंट्री कर लिए क्योंकि वहाँ से आया ना ये डायरेक्ट वहाँ But ini ki ai be ya kai bakta verify mo film ni. Ini. Maya kata gi pak mangi. Yang website sini apa tuan ki beri benapa mencu verify tani kesno kam dan kamban verify na police station. Namar bali berapa ka records jong ki beri hi apo India. Ngatrai ke apa ya position. Lada na po UP beri criminal de bola dan dak bola. Dengan try pi kan poi report tu ni de wanted. Ya kata, tinggi syariah di police station. Yang baik tu. Can verify na police station yang. Can verify man ka verify man ba pidiban verify ini berkat beliau berkat kuat Islam puntah kita. Mentah. mungkin you make hai itu buat mana ah hai ki ada Kalau dah kayu tu the best ini kadai ka voter ID. Ka voter ID pi nama boleh kum ka Aadhaar teman-teman ini lah dia. Mana mesti punya phone ni orang basnong jom kamangwa di da harus ni di perlok. Yo nga ba ngayo kilali meninggali kanra mana mesti ke kita ko maprangot gibriu ba kikan petip sa kasnong ba kilong daw. Tigibe no nang tay. Tene kilabe nang tay di yo nga pet kinwan ba sa to sa posnong jong pi. Kamar kum tahi marsen bu ko phone ni yo ngan sen ke video nga ila sen video nga. Tengah phone is ketri dan ang phone is ketri tingi ang ini phone katukan ngut ki member terjadi bakla di mensi ki member klele dak jong kakam tengah ang padmi tengah is ketri ngi lagi tengah bakong san kong ngi lagi police station ni parwan direct ni masjid ngi sa police station ngi ra ka to kot bar ngala da bang hi ni ngong kitsa icon nang ni maki state adu kata-kata ban icon ti ngali police station ni nang apoy po police station ngakli na police station ngong so ngong kadi ka kot bon ra nang ni po masjid yang hoy ngong verify ka ni yang hoy ngong kaduk verify ka ni ngong seal be ka ni carbon verification kam dei kum ta ban su seal be ka round seal be ang to ai kadan ki last 4 digits kila jong ki ID ki entry yang to katar ki di Aadhaar mano bala baniyo yo ki di bela pet wer nang tay po Bangladesh yung tip ka Aadhaar tang kat din katukan ni sila yon te nang tap ng kamlong kom ni tang ki ng kilawan hang national jong ni tingim tip ki balong komno gini ki brew na UP iwan te nang to pre ki sawan ki iwan lang ba kini ki police officer ni dadin bangin ladap tip nang ni bagi layu ni kini kidan bay tang ka Aadhaar card inda kali kani ka election ID card ru kyong imdan kadan siya ko kata se aba piwan na ko ke state ti kabat permiang no documents pro kumingi na kaliang ginong kitkam sinong tingi dusum kia nakapor sa kapor ya kani namabli ka jingrung jong ki briyo ki ba na ki state sang niya po sinong jong ni teng long ihaban perkhat yong ya la ka jong karibu de ben riyo mo namar ba himtip manta kini ki briyo ha ni verify kini ngir verify tang kadur briyo ba ID ka back jong kingin verify ngim verify dan ayung to Taka de kam jeng kulit ni. Mentata kam dia teman ada kerja kan nung kapor mo ban dikit kli di mengi Police station ru kim de kam sim khia than kami jangai kan ni kan. Mengi license ni ai ke police department. Kalau ke jeng verification. Mereka bengin dia ngina inquiry mena po police station ru issue issue la pen fill up I ke form ke kerteng ki last 4 digits jong kini ki Aadhaar number baru khoj mungkin ni po police station ru ki claim
SIM ye kitu ki Xerox copy jangki berkisula seal bit round seal berkila sign by kila abi ki dia police ru ki SIM sting halor kini kakam Insya-Allah ni di bensuk normal bila syania ke police department Lela kalau ngom tate lang nginang ni skmat ngin haban check kan iwei kan lagi ni dari ki ayu SIM kiap lagi kulit pula kalau ngelak kam sting kan yang iru lag banwan mata kiwan beri benabar ngintip kidik belong hamta mata ke jingjias po bangla CSA yoga yo kidik pet angte kiwan sini kidik ba kamdik besok yo nak kata ngilag ngilong bukan long safety ya ke senang hibur okat away kata ini si wan ban pura banyak inquiry ini mentangin permina nang ni kani ngila ada pio ka yuru na po ka police station ng Cairo ka long nakalekas tong gimsa bagin siya ni mantah hingin be mantah ko ni hispang ni permi ini baro but nani siya kamadro lese kanong nakaling yung ikasnong kanong napaway pero karukom ban system ban pentrekam bagin room kini yang niro hindi ban biang not kanang ba nindak hot inang tay na population kan long ba kamat jong ibig baro kan ba pod bangin padon mangi ya kabor ta kasnong naging tip ya jingwan gani dai nado bangiwan mangi ni sedang inong kidiban verify apa police station yo way bawan hang ni pandai panabar kya ban verify police station ko ti ai ya kata verification tinggi ngitla susania be police station be ladan kat round seal kemudian jemut bah round seal la bagila ai round seal timut bila ada verify dingin tip sudu bakata round seal ke sulong ta kamohor usu abit dan klempe kata pi belum tenani sakmat tengok nga pada kadang kum kata kini kinwan nang ni sakmat ni brele se kalau ko perpetmat pro ini ba minum ailan su bakal longta banani sakman lada kiban kum kini ki jai prewang ni ngin the verify ki hakata karkom kabapiang rangkat ke jingdon na pasnong rangkat ke jingdon jong ki pulit hakmat pi teng-tengi hakaan ting haban sania be kaan teng ber kham tam ni te ko ong no ka kham kadai kata kin no karon si do no sanya ka to kan tahi na